kong ni penpau di sungu ya ka di Bohai News ulala ban gedor rengkat bat ni hakipor ke bakan liat deh ke kapor de nakum uling do jong karai ki ba pej ke pai ba no sungu snong na ka bentah bakum ke kapor ka bangidon haka lockdown ka bangin yo ban mi pai ba bagi pai ba no sungu snong jongi ke hapan syong haying sem de haka ne kapor ni la yo yau leu kau leng ba jong MLA bedon berom jongi ba miral bon ba MDC bedon berom jongi ba balajirani ban penpoi seki longying ki longsem ke jongi bedon pedeng jong kajing kerdu kajing juk bat ki don pedeng jong kajing satngan hakawat ka baar u MLA kanong po constituency u ba miral bons im ulas dang ban pha bat ban penpoi yau kau bat kiwede ki marbam seki paj ba jong ka constituency Hagane kasi nakaliang jong MLA lengba uba pilat tiuso ubari chairman jong kanong po block congress committee kilapa ya kimarbam sya kikato kane kisnong mentagasngi bat kajingsam kanang yaipteng ban penpoi sya kiwe de kisnong kibadang hap hapo kanong po constituency mentagasngi lapha ban penpoi ya kine kimarbam sya kisnong kibahap hapo karaj nongkra nong lengdo ha kajingya don lang jong ba sian si lengdo ubari lengdo raj jong karaj nongkra nong lengdo rengkat bat kiwe de kirang ba snong Angning ia don lang bikini kijung ba siansi kirang ba sno bulaiwan nang teng po nong khra nong lengdo kibangi lai penpej bong new how wa mentakasi isu yaki kade ka second phase ka wana kaliang MLA bo MDC kila penmang yu new how lawan ban stok ne ko nong ko nak penta pendikit ikini how syaki snong ki area ki snong ki badon po kanong po konsusi bro ko we Tiga-tiga ketika sin ke penikong mentah, ke second phase kini pengiran supoi menelu kau, layo bandira no mentah sin kita nong krak nong lenggo, de la syai la sisi kinang wan sim ni kiwi area ki bobon, de kata ketika cikwa ke cik tertib nak kaliang ke junga ke dan yang kanong po blok kongres komiti, ba MLA bo MDC ujungi kila sim kiai kini ke mentah, bat kila IT hapo ke parti hapo ke blok bangini Arab ban penpoi kini ki kau, syaki snong ki beran hok ban yo nomor kadkum ke Jinglong jingman jong ni ka perthai ka ni ka lockdown ko mentah gobon ki long yeng wala ri layo ka jingirap fast pace re kidang dorkam banang yo biak susu namar pa ni layo ik bobon ki phone call na ka liang ka juki ka jik pentip na ki liang ki lidar ki ong ba ki bobon ki long yeng ki dang la jenjar namar ka jingbon don na ka liang ka yeng ka sem ka juki kumta na ka liang jungi rengkat ko MLA MDC ki bla simkhia ban penyo beng ni kau ngangej baga jingyo bakin yo ra nak liang ki ni lidar igini ki kau bakin ra sigi jeka ki jungki sigi snong ki jungki kanong kajing mentoy kanong kajing erap ye ki tu kilong yeng ki beduk bedon kam ban yo ni kau nomor ba imtip lando bakan ni ka perthaikan pha rengi ki apil ki pai ba tong ni bu ki jingduai naman ta kini ki ke barok hai nomor klem kajing duai hite kanong poi sunu sunuro te kum ki breu ki ba suthu e kata in ni penpau ba in yo sibun kijing ruai na kiliang ki pajba nong song snong knang ba kan ni ka perthai kan wan kan kela no ba kan poi no sa kijing ba ai ni kitken mi kwa ban pensai sapi ba ki pajba kim dei ban nong panik ki badon sigun nu ki area jong kanong po susi na kaliang jong ka parti ni la pertre ba poi ni ki kau saman lagi snong ki jong